Swastiastu, rahajeng semeng alit-alit sareng sami. Dumugi kena rahayu nggih. Titiang ida ayu kade mega utami, pacang awe darang ide materi angga ungguhing basa Bali. Sane nganggen metode grammar translation method, sane metutujon micenin para sisir kewagedan inde pembahasan. Inggih alit-alit sareng sami. Sedurung ngawiti pepelajaran anggah ungguhing basa Bali, durusang dalingin absen utawi presensi sanesapun Ibu Sobiahang ring Google Classroom. Inggih alit-alit sareng sami. Undagan-undagan anggah ungguhing basa Bali saneka pertama wenten anggah ungguhing kruna, saneka kaping kalih wenten anggah ungguhing lakare. Melarapan andhok kawentenan inggih krama Balini sane metios-tiosan kadi kepaos ring ajeng mawinang kruna-kruna basa Balini. Maderbe wirase sane metios-tiosan kruna-kruna basa Balini kepalih dados widosoro. Inggih punika saneka pertama wenten kruna alus lider, sane kaping kalih wenten kruna alus inggih, sane kaping 3 wenten kruna alus madya, sane kaping 4 wenten kruna alus sor, sane kaping 5 wenten kruna andap miwah kruna kasar. Anggah ungguhing basa Bali parinama utawi istilah sane ngawinang wenten anggah ungguhing basa Bali. Tata krama utawi undangan anggah ungguhing basa Bali sane ngawinang kawentenan anggah ungguhing basa Bali punika kawentenan catur wangsa. Wangsa brahmana, ksatria, waisya, dan sudra. Inggih alit-alit sareng sami saneka pertama nika wenten kruna alus minder. Kruna alus minder inggih punika kruna-kruna alus sane rasa basanyane maduwe wiguna kekalih dados keanggen minayang sang singgih miwah keanggen ngasorang sang sanesor. Umpami dane sampun mas mobil, Bapak Bupati Kanton Meduwe uga alit-alit. Sane kaping kalih nika wenten kruna alus madya inggih punika kruna-kruna basa alus sane rasa basanyane magenah ring pantaring alus inggih utawi asi miwah alus sor utawi aso. Wenten kruna-kruna rasa basanyane alus madya alus sane magenah utawi kirang becik yene nganggen bebaosan sane alus. Umpami jero tiang nggih. Inggih wenten malih imbenane tiang lunasang andhok linggih jerone. Pak saking dianyar nggih. Inggih sane kaping 3 wenten kruna alus inggih utawi asi. Kruna alus inggih punika pinake panegep kruna alus mider. Santukan kruna alus inggih nenten maderbe wangun alus mider ring kamus maderbe wangun asli miwah aso. Umpami bobot, ide, ngeraga, mengkolam. Yang 4 wenten kruna alus sor utawi aso. Kruna alus sor inggih punika kruna-kruna basa Balini sane mawi rasa alus. Kaanggen ngasorang raga utawi anake tiosan sane linggih nyane sor utawi andap. Umpami saneka pertama dipun kanton muwuk balai Bali. Saneka kalih titiang menyama sareng lelima. Sane kaping 5 wenten kruna mider. Kruna mider inggih punika kruna-kruna basa Balini sane maderbe wangun kota asli. Nenten maderbe wangun halus, taler nenten maderbe wangun tiosan, mawinan dados mideran utawi mainan. Risa jeroning mebebausan. Nenten ibenane saneka pertama ngiring iraga sinarengan ngerasa diri sane kaping kalih wanta iraga sane padot ngeradegang budaya Balini. Sane kaping 6 wenten kruna andap. Kruna andap puniki kewastanen kruna lepas utawi hormat. Kruna kepara inggih punika kruna-kruna sane bebaosan nyane andap utawi endep nenten alus miwah nenten kasar. Kruna-kruna sesamen wangsa inggih utawi sang singgih nisor. Umpami jibapa marang besar berjalan lebah icang lakar cat tembok malu. Inggih para siswa sareng sami durus resepang tur dalebang materi sane iwau kawedarang kawentenan angga ungguhing basa Bali. Sane makin Ibu Pacang izinin alit-alit sareng sami tugas. Indayang karyane lengkare sewang-sewang duang soroh minekadi asi ami aso ama miwah andap.
Inggih wonten asam punika materi sane presida kawedara majang ring alit-alit sareng sami dumugi mawiguna ring sekancan kamuripan. Yen wonten kaiwangan tiyang risa jeruning atau tiyang dinas ngambra utang tiyang para sandi. Om Sandi Sandi Sandi